Kitengela Prisons mangi dhungruok ma jopuonjre ni kod dwaro mamalo mar chiemo kod mwandu mag siro somo mar bedo kod chenro ma ichiwo godo chiemo e skulno ne jopuonjre gino momedo kwan ma jopuonjre madonjo e skulno. Medruok ma jopuonjre e skulno koro chako miyo dwaro mar chiemo ka japuonj maduong' e skulno Nancy Ledamo yango ni kwan jopuonjre e skulno ohingo 2,000 ka thothgi wuok e anyuola maonge kod nyalo kata mochan. Jodak e kaunti ma Kajiado kod thoth skunde medo kalo midhiero mikelo kod oro. Jokanyo sekta mar somo pako ber mar chenro mar pogo chiemo e skunde bende osekelo ma miyo jopuonjre rem we skul kendo keto maino margi weche mag somo. Tangu tupate hii program ya Cup of Uji, tumeona a positive index towards the enrollment of our school. Tulikuwa as low as 1,500, now we are ranging at 2,000 in enrollment. Pia tumeona wanafunzi afya yao imekuwa tofauti na jinsi walivyokuwa hapo mbeleni, kwa sababu wanafunzi hata wangeweza mkikuja kwa curricular activities walikuwa hawana afya kutosha, lakini tukilinganisha na wakati huu michezo tumeenda mpaka regional because they are energetic kwa sababu ya hiyo program. Pia tukiangalia kazi ya darasani, wanafunzi wa performance yao imekuwa juu ukilinganisha na pale mwanzo. Kulingana na CBC system of awarding, wanafunzi wengi walikuwa below expectation, lakini at least 80-90% of the learners wamekuja meeting expectation. Uji exists to fight hunger and drive the education of children from less privileged backgrounds across the country. So currently, Cup of Uji works in 6 counties, which is Laikipia, West Pokot, Kilifi, Kajiado, Homa Bay, Nairobi, and we also have Laikipia counties that we work in. Sisi kama Gertrude's Hospital Foundation tumekuwa tukisaidia Cup of Uji ile wakati wameenda kushughulikia watoto, na wao pia wamekuwa wakituita tukuje tushuhudie vile wanachunga lishe ya watoto.